Allahumma ya qadiyal hajat, 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 Allahumma ya kafiyal muhimmat, 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 Allahumma ya rabi'at darajat, 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 Allahumma ya mukhilal muskilat, 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 Allahumma ya syafi'al amrat, 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 Allahumma ya kafi'al bariyat, 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 Allahumma ya mujibat da'wat, Allahumma ya mujibat da'wat, Allahumma ya mujibat
musibat gawat, Allahumma ya 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 arhamar rahimin, 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 Allahumma sholli salatan ilaka wa sallim salaman taman ya sayyidina Muhammad billahi tanhamni maqatu wa tanfa'ijumi maqatu wa tunani hawaitu wa tunani hawaitu wa La